Upaim Alban Frederick Sim hakan ophaisngi khatlai tarik nailar hakapor kombalai baje AA ulami no na ko ophes kahima mlim bat IT no ya upaim aina manik Sim ban penya jiki kam ki jam no kahima ko musim bapura lasa khiru hakapor ba upaim Alban ulami na ko ophes upaim aina mula senran ya upaim Alban hadu phalau jang ko ophes bat ya khublai kti artat kane ka jingwan shimti biang upaim ainam kade hadien ba ka yeng kashari Meghalaya High Court haka khatwai tarik nailar kala penksan ya u halor ka mukot duma bala weng ya u na office im ka hima melim haka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpo artrek jemang arhajar argun reu halor ka jingkeno ba ka hima melim ka klem siu ya ka baha khajna sha ka KCDC Hai. Jam berapa? Banyak. One minute. One minute. Tuh, saya kenduk. Kata mo, saya kenduk. Makilang. Dia. Banyak. Good. Kalau orang ban reinstate biangอยู่ไอ้น้ำเป็น immediate effect ในคำชิมลาเลยคำท่าเฉียบปวดไม่ทีNah, pwede ba ka tahan ang kalian pajong nga rumah siya legal advisor di bangan man nganong ye kaya kalian jong dan ya kira mga siya niya bi loyal jong ka kajing betha jong ki หลังจากเป็ดยงพี่ไอ้กระดาว เพราะna kalian jong nga ngali kan du yo iyan betha namaro bale kumangala karani ka tugas ni ba na kalian ka jongi ni ha bandan ka ji Thailand ba jandi ba district council ke nakaliang jongaru ko burom ni ngali ni kendui yang naka nga obi nga karani ka ko ba ko ada ta ko di tangkapai bandan ko mo jitra tangkapai na terjadi ke nga nakaliang jongai nga pa ba abada kanu jing bakla hang ni hang tairu ngin ya konsel lang ini alang ketika man ada bakla mengaruh nah ya penbelan long tangkatai nampak tengah jadi trailang ya keren tangkatai yang menakar